اداروں کی مدن وزیر ہنوار الگ کاکڑا عہدہ چے دیر کنگے واسطہ لاہور ہائی کورٹا درخواست جم کنگ بتا لاہور ہائی کورٹا جم بتگے درخواست اداروں کی مدن وزیر عہدہ چے دیر کنگے فرمان شین کنگے دست بندی کنگ بتا درخواست موقف اختیار کنگ بتا کہ اداروں کی مدن وزیر آئینی مدت ہلاس بتا آئیے تقرری نو غیر مؤثرین درخواست گزار ردا 15 نومبر اداروں کی مدن وزیر مدت ہلاس بتا آئین وڑ پیما انوار الحق نو مدن وزیر نئے درخواست گزارا موقف داتا کہ مدن وزیر مدتا الیکشن کمیشن یا ہچ آئینی آمد کے ساتھ گیشی ہم نکتا اداروں کی مدن وزیر ہنوار الگ کاکڑا عہدہ چے دیر کنگے واسطہ لاہور ہائی کورٹا درخواست جم کنگ بتا لاہور ہائی کورٹا جم بتگے درخواست اداروں کی مدن وزیر عہدہ چے دیر کنگے فرمان شین کنگے دست بندی کنگ بتا درخواست موقف اختیار کنگ بتا کہ اداروں کی مدن وزیر آئینی مدت ہلاس بتا آئیے تقرری نو غیر مؤثرین درخواست گزار ردا 15 نومبر اداروں کی مدن وزیر مدت ہلاس بتا آئین وڑ پیما انوار الحق نو مدن وزیر نئے درخواست گزارا موقف داتا کہ مدن وزیر مدتا الیکشن کمیشن یا ہچ آئینی آمد کے ساتھ گیشی ہم نکتا